Pozdrav, s vama je Tihana iz agencije Portun. Danas vas vodimo na imanje koje se nalazi na atraktivnoj lokaciji u blizini Motovuna, Oprtlja i Livada. Ovaj dio Istre poznat je po tartufima, divnoj prirodi i fantastičnoj hrani. Nedaleko spomenutih destinacija, na strmoj padini nalazi se nekretnina koja će oduševiti svakog ljubitelja kamenih kuća koji traži vrhunsku lokaciju s beskompromisnim pogledom. Ovo imanje sastoji se od kuće koje se nalazi na građevinskom zemljištu površine otprilike 705 kvadratnih metara, te od zemljišta koje se proteže na više od 1350 kvadrata. Sama kuća je smještena na sjevernom gornjem dijelu zemljišta, odakle se pruža fantastičan pogled na okolne brežuljke i doline te na Motovun. Kamena kuća vjerojatno datira još iz druge polovice 19. stoljeća, te je strukturalno obnovljena tokom početka 2000-ih, no ta adaptacija nije bila stručno izvedena, pa je uslijed jakih kiša popustilo krovište i kuća je danas polurazrušena. Ova kuća stoga zahtijeva kompletnu renovaciju, no ima veliki potencijal. Lokacija je idealna za izgradnju kamene vile sa infinity bazenom i prekrasnim zelenim vrtom. Imate li vi nekretninu u Istri na prodaju? Slobodno nam se javite, naš kontakt možete pronaći na našim stranicama na linku ispod. Hvala na gledanju i vidimo se uskoro.